Ese wari uzi ko Diamond Platnumz ari mubyara wa DJ Romeo Abdul June uzwi cyane ku izina rya Rom June? Ese wari uzi yuko Diamond Platnumz afite bashiki be babiri, umucuranzi n'umwamikazi Delila na rwiyemezamirimo Societe Esma Platnumz? Ese wari uzi ko Diamond kandi yavuzwe kandi ko mu bihe bitandukanye yemeje ko akundana na mugenzi we wo bakorana muri Wasafi Record, Wasafi Label, mugenzi we Zuchu? Byose ugiye kubigezwaho mu kiganiro wateguriwe kandi ugiye kubigezwaho nanjye wa Bovis Kozganish cyangwa se Dogari nyawe. Ubundi nyirizina tumenye ngo Diamond Platnumz ni muntu ki, abaye hate, ese ni ibiki yagiye kora mu myaka igiye itandukanye? Diamond Platnumz yarabayeho gute? Ubundi amazina ya Diamond Platnumz, reka noneho twinjire neza nyirizina kuri Diamond Platnumz. Ubundi amazina ye nyakuri ni Nasib Abdul Juma Isaac, wavutse ku ya 2 Ukwakira 1989, azwi cyane ku izina rya Diamond Platnumz. Ni umuhanzi wo mu bwoko bwa Bongo Flava wo muri Tanzania, umuhanzi, umubyinnyi, umugira neza n'umucuruzi. Niwe washinze akaba n'umuyobozi mukuru wa WCB cyangwa se Wasafi Record Label, Wasafi Bet na media ya Wasafi. Diamond yungutse abantu benshi muri Afrika y'Iburasirazuba no hagati. Yabaye umuhanzi wa mbere ukomoka muri Afrika wageze kuri miliyoni 900 kuri YouTube. Diamond Platnumz rero reka nkubwire ko ari umupapa w'abana, yigeze kuba umupapa w'abana babiri. Diamond ni umuyisilamu, akomoka mu idini rya Islam. Yari umuyisilamu afite n'umugore bitaga Zari wo muri Uganda. Zari ni umucuruzi, bafitanye abana babiri. Yabaye kandi ku nshuro ya gatatu yabaye undi nanone yarongeye aba umupapa ku mukobwa w'umunyamideli wo muri Tanzania Hamisa Mobeto. Kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2019 Diamond yakundanye n'umunyamideli wo muri Kenya akaba n'umucuranzi Tanasha Donna. Babyarana umuhungu umwe wavutse Ukwakira 2019. Kuva ubwo bombi baratandukanye. Tanasha Donna akomeza yisubirira mu gihugu cye cya Kenya. Diamond ni mubyara wa DJ Romeo Abdul June uzwi cyane ku izina rya Rom June. Afite bashiki be babiri, umucuranzi n'umwamikazi Darlene na rwiyemezamirimo Societe Esma Platnumz. Diamond kandi mu mwaka w'ibihumbi 2010 yemeje ishyaka ryiganje muri Tanzania Chama cha Mapinduzi CCM n'umukandida waryo wa Perezida Jakaya Mrisho Kikwete. Yasohoye izindi ndirimbo zifite amagambo ashyigikira CCM nka CCM tusonge mbere, CCM reka tujye mbere. Diamond mu matora rusange yo muri Kenya 2022, Diamond Platnumz yemeje kandi akora ibitaramo mu myigaragambyo yo kwiyamamaza ya Raila Odinga yabereye i Kasarani. Yabaye ku ya 6 Kanama 2022, hasigaye iminsi 3 ngo amatora abe. Diamond kandi yavuzwe kandi mu bihe bitandukanye yemeje ko akundana na mugenzi we wo muri Wasafi Record, Wasafi Label, mugenzi we Zuchu. Diamond mu bikorwa by'ubucuruzi ku ya 23 Mutarama 2019, Diamond Platnumz yatangijwe ku mugaragaro nka ambasaderi wa Paris Brand muri Afrika y'Iburasirazuba. Diamond Platnumz ikindi gihe yongeye gukora kandi kantu ni ku ya 13 Nzeri 2019, Diamond Platnumz yabaye ambasaderi w'ubucuruzi bwa Primanche Africa. Diamond Platnumz ndakomeza kukubwira yuko ku ya 25 Nzeri 2019 Diamond yagizwe ambasaderi wa Nice One Band. Diamond Platnumz wavuga ibyiwe ntiyanabivamo.
Diamond Platnumz ku ya 4 Werurwe 2020 Diamond Platnumz yashyizwe ahagaragara nka ambasaderi mushya w'ibicuruzwa bya Coral Point. Diamond Platnumz ku ya 11 Ukuboza 2021 yatangije Wasafi Bet ku bufatanye na Odibets, isosiyete ikora siporo yo muri Kenya. Diamond Platnumz usibye no kuba yarakoze ibyo ngibyo mu mwaka w'ibihumbi 2022 muri Mata yashyizwe ahagaragara nka ambasaderi mushya wa Airtel Tanzania. Diamond urumva ko yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye. Ese uyu mugabo ubundi wamenye igihe yavukiye? Nakubwiye ko Diamond Platnumz ubundi amazina y'inyakuri bamwita Nasib Abdul Juma Isaac wavutse ku ya 2 Ukwakira 1989, azwi cyane ku izina rya Diamond Platnumz cyangwa se Simba Mutoto wa Tandale, umuhanzi wo mu bwoko bwa Bongo Flava wo muri Tanzania. Umuhanzi, umubyinnyi, umugiraneza, umucuruzi, niwe washinze akaba n'umuyobozi mukuru wa WCB cyangwa se Wasafi Record Label. Yanashinze ikigo bita Wasafi Bet, ibyo nabibabwiye. Yashinze Wasafi Bet, media ya Wasafi. Diamond yungutse abantu benshi muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati. Yabaye umuhanzi wa mbere ukomoka muri Afurika wageze kuri 900,000 kuri YouTube. Kandi nakubwiye yuko Diamond ari umuyisilamu hamwe n'uwahoze ari umufasha we, umucuruzi wo muri Uganda ukomoka muri Afurika y'Epfo, Zari Hassani, afite abana babiri. Yabaye se ku nshuro ya 3 hamwe n'umunyamideli wo muri Tanzania Hamisa Mobeto. Kugeza mu mwaka wa 2019 Diamond yakundanye n'umunyamideli wo muri Kenya akaba n'umucuranzi Tanasha Donna, babyarana umuhungu umwe wavutse mu Kwakira 2019. Kuva ubwo bombi baratandukanye. Tanasha Donna agaruka muri Kenya. Diamond kandi nakubwiye yuko ni mubyara wa DJ Romeo Abdul June uzwi ku izina cyane rya Rom Jones. Diamond kandi afite bashiki be babiri, umucuranzi w'umwamikazi Darirene na rwiyemezamirimo sosiyete Esma Platnumz. Nongeye kukubwira ko Diamond Platnumz mu mwaka w'ibihumbi 2010 yemeje ishyaka ryiganje muri Tanzania Chama cha Mapinduzi CCM n'umukandida waryo wa Perezida Jakaya Mrisho Kikwete. Yasohoye izindi ndirimbo zifite amagambo ashyigikira CCM nka CCM Tusonge Mbere, cyangwa se mu Kinyarwanda aribyo wavuga ngo CCM Reka Tugende Imbere. Mu matora rusange yo mu Kwakira Kenya 2022 Diamond Platnumz yemeje kandi akora ibitaramo mu myigaragambyo yo kwiyamamaza kwa Raila Odinga yabereye i Kasarani, yabaye ku ya 6 Kanama 2022, hasigaye iminsi 3 ngo amatora abe. Diamond Platnumz nakubwiye ko kandi yavuzwe kandi mu bihe bitandukanye yemeje ko akundana na mugenzi we muri Wasafi Record ariwe Zuchu. Ibikorwa by'ubucuruzi Diamond yaba yarakoze. Ibikorwa by'ubucuruzi ku ya 23 Mutarama 2019 Diamond Platnumz yatangijwe ku mugaragaro nka ambasaderi wa PPC Bande muri Afurika y'Iburasirazuba. Ku ya 13 Nzeri 2019 Diamond Platnumz yabaye ambasaderi w'ubucuruzi bwa Primanche Africa. Diamond Platnumz ku ya 25 Nzeri 2019 Diamond yagizwe ambasaderi wa Nice One Brand. Ku ya 4 Werurwe 2020 Diamond Platnumz yashyizwe ahagaragara nka ambasaderi mushya w'ibicuruzwa bya Coral Point. Kandi ndakomeza nkubwira ko mu bucuruzi Diamond Platnumz ku ya 11 Ukuboza 2021 yatangije Wasafi Bet. Mucunge neza, nakubwiye ngo yatangije Wasafi Bet ku bufatanye na Odibets, ni sosiyete muri Kenya ikora ibintu by'amasiporo. Mu byibuke ni sosiyete
ndakeka mwaba muyizi, ni sosiyete ikora ibintu by'amabeting yitwa Odibet. Rero Diamond nawe ntago yatanzwe, yahise akora icyitwa Wasafi Bet ku bufatanye na Odibet, sosiyete ikora siporo yo muri Kenya. Ndagira ngo nkubwire kandi ko Wasafi itarekeye aho ngaho. Iyo mvuze Wasafi jya wumva Diamond, Simba na Simba Dama. Simba yanakoze gutya muri 2022 Mata, yashyizwe ahagaragara nka ambasaderi mushya wa Airtel muri Tanzania. Nizere ko ibitekerezo byawe ari ingenzi kuko nibyo bituma dukora video nk'izi ngizi kugira zibagereho. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro cyagarukaga ku buzima bwa Diamond Platnumz. Nkwibutsa ko ukwiye gukora subscribe hano kugira ngo tujye tubasha kumenya icyo ukeneye ndetse unabone amakuru mashya ya video twaplodinze. Astra Vista.